is the MP obesi do onya hwi wo Gomoa West we hu de Gomoa fuse sia we nyu ato o ye no bolu sta ba ni nti on peda machine ye di besi kwan bia do na ye botwa nanka NDC nyi so obanedan na akufa ado aban aya de papa o yo fe nti wo se de wo posters e ba tetare ho no no mon kan cha mahama na mon contest election jo sa na akufa ado ne ba womia wa abo adwuma pa na mon kan cha Ghana fu ina de mon chu aban ma ba womia na ba womia de machine si ba emi NDC MP mo se me de wo posters me da ka tetare ho won kan cha mahama na mon election biom because what did to me there ba womia aya de papa Mama Akwaba wafreme Adwoa searching Mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusiafo Gomoa West for enomo ekase na almost se mo ken na ne se NDC for anase oman pani dada mahama epese Gomoa West esanso eto aba ede ema omo 2024 idia ene na Gomoa West NDC for mo ho omo pemu enkanchire Ghana ina say His Excellency Nana Danko Akufo-Addo and a Vice President Dr. Baumia omo amembuwe 100% better than Oman Penidada Mahama and a NDC for omo amembu omo ababebuko anya sa 2024 wede omo forget it omo berry na nyensi Gomoa West for ekase ina ne say and only 3 days and who say news be and as a video be circulating ewo internet ne so na video na circulating na ne say amanfo atwetwe pontin ba na se kan na etu omo kire so bi na sokra art ni na efa eye drip machines His Excellency na Danko Akufo-Addo adogagai adupreman o se ma bebu amembu no 8 years me ba beko inti monje machines grade bedu kwan ne so roller be fa so car tank edi nsu be fa so monje na monfanya mo akwanya mentimi anye mo akwanya ase impode ma be ye no support host ba so amonje na monfa mbo ho ban na me ko we na me de jamo na machines ibedu yi NDC fo se hene ha se ya ba be Ghana so 28 years ye ntumi anye sa wonwade bide ene na NPP fo be je ho anum nyam paade ene ke wiase yi omoma omo be frustrate aban na Ghana fo na Ghana fo hu se omo NDC fo omo wo ho omo ye kakaben se me so e ba ne development omo ntimi femba what's machines ya be ya wo ma na ho njo inti oman Penidada Mahama no rest ye dun kete akogina simpie so e ka che Ghana fo se drip machine no NDC ni use bia be hu se poster NPP full poster e fam ho no kwai NDC fo ni bia se bi omo so omo adwene se da bola so se hi omo se pen and oman Penidada Mahama no rest ye dun kete ate ye be ya mamu ene hu se ma be bebre na this year wo Gomoa West e kire se ena no ena omo drip machines ekodui na ekodu na ese omo pa ho ntoma na Gomoa West ehu se ampa machines no monye bi na omo start e de yomo akwanya enye na endra enani 3 days rather ena omo yes omo pa ho ntoma e wa ahemfie ahemfufu ahia mpanifo ahia wo pa machine ho ntoma na wasi Gomoa West MP no efa ne bodyguards omo se Gomoa West fu omo so omo nim se NPP sorry NDC MP no Gomoa West no mo nim so ye land guard okrotu mpontima akọ no madanti a ono so de ni posters kwa akofemfa machines ne ho na denti na omo epa ho ntoma no omo anfre no we twi aba no we ya je say driving ni omo train no oba be kaka no kwa motete ne ntoma so omo twi obi na so aba na ende emoja pram the video ni na na internet ni so ye ho bi na ebusuafo ansa na mede ensema Gomoa West fo ababeka afa sensemi ho bebro no menka we ansa na mede abro hwe inti Ghana ha yeti ye won panifo ha ana ye won panifo but because ye what election year enti no NDC ni ya de a NPP ni right so beka because ukoka ombeto abetia ana se NDC ni ya de na ya NPP ni right so beka what is this mana Oman Penidada Mahama no rest edun ketia. Such a reckless comment. I film when by penifo abedi Ghana so amos mo dwen Ghana ho. Na hwe NDC fo, mo ye steady. Ghana ye mondia. You think say Ghana ye mo Japade ana said dey. Woman Penidada Mahama osisi yi blocks. Edo pictures FM family ho. Laptops are out share them teachers. Oman Penidada Mahama.
O picture from laptop nature. As matter of fact, oh why picture ne cry why? Meaning so the grade of laptop nature cry. I bet me a why picture ne there. Dabi. Though you know, say na ya Ghana sika na de koto Ghana taxpayers money na de koto. But na ya wo penso ntino. Na opese Ghana fun hu say ampa ne also abeye de ma Ghana ntina do picture family ho. No man penda da mahama sorry his excellency na Adam Kwakufu Addo so e de machines aba na MPP posters fefam ho a mo ya sapone sen. O man penda da mahama e no rest educate etimi aba be gina Ghana ha aka say what hu say NPP poster fam ho why mo ya west asase me amoke dem to come ba because NPP ni be feel say ade na me de me offense ni penny akwaye poster aboka akwaye poster de aba be fam ade ho na wo ba be why ontie inti de oba ni ntie na de okoso ntie no wo de agbom na aye ntokwa o ma penda da mahama no rest edun ketia you knew say comment here mo be me ede ntokwa be ba because of politics ntie you don't care rest edun ketia o mba go Canada o yele wa Canada papa Ghana for me say won to abenti NDC na say NDC party yen sure mo as because o mu ni adwen papa de mo man Ghana and sa comment o ma penda da mahama no rest edun ketia e kan yi na me sure say Captain Smart journalist hu me ni bebia Captain Smart ko ni journalism school na me hu me nim ni pakro man no license so betimi atena radio so na TV so akasa ache yen Ghana for sa Adamu ni say Ghana for ebi mo adwen yen adwuma ebi mo adwen de da ball aso te say ebi mo ana Ghana for na e fan ya adwen yen adwuma ti Captain Smart no he doesn't deserve so be a journalist to Ghana ha even though so support NPP and I say NDC and you want kasa choice want kasa right so support any party bia intine say bia party bia be assembly be kweti o party ai mana won win ne de obetimi akasa afa and I say ubetimi aye bibia se ne be ya obeka o party be beba power but comment bia betimi akwati ya Ghana nyina na de o ha beba no speak about it ya titi na Captain Smart mutu onia TV na chese mo ehu se NPP for akoma comment we pem na makofa na mo ma se bi nkwase commentary e fa ho chese mo ehu se na po anaso man penda vice president Dr. Baumia kanse na mo de ne hwe mo akotam sa video na mo make stupid commentary de fa ho by reckless comment we man penda da mahama e man de me hu se ya titi anase Captain Smart na onia TV for na media general for na he for no mo akasa afa ho na comment in one man pa Northern region drip machine CB eno so to kwesi wo ho na amanfo tiri mu na papa ye wo hospital in Pontin ma wode bro wo ho aden o wan penda da mahama no rest edun ketia mo je den edin so be go pa yenti nsema Gomoa West for ede atuya again na si Gomoa West no ni miche woti fu na miche dodumpa wo show from Gomoa na no kwani MP NDC MP often recharge na we busy etutu asem we busy ewudi sem nyamra sam na we busy wo Gomoa West onye de machines ya baye 3 weeks o mampanyin pa hotami o na mahimfo we bi sem do onobu DC de be na Gomoa fo so yende no obeba na me na ebi aba yare twan manka ni nyina ebodu na ya asam ma mozi munyi abohwe ewo ekwanpado ansa na yetumi ya chance. It's Friday was the last time I hear yan last machine which is the water tanker. Then we took a decision say yeah mama machine soon on see one char or dey edi koye adwuma. But my promise I him for no semen from one at least one from one anyone one from Moshe. There were 2 paramount chiefs, Gomoa Traditional Council Paramount Chief, Gomoa Traditional Council Paramount Chief. When you want him for na him out for bet tenacity. Ma waka sewie wo kobwe machine ya no me hu yan de MP Richard Jan NDC MP will lead the convoy ono na ozi enyim ne chairman Alhaji Kasim ozi chi na ne secretary Benedict Wompe ono se ka ho MP ni sania na ono otwe itu okita nsem ne chairman sania okita second ne secretary sania okita king no oda himfo ni nyina wo so ya no me hu yan de MP
Richard Jan, NDC MP, will lead the convoy. Onuna Ozinim, ne chairman Alhaji Kasim Ozichu, na ne secretary Benedict Wompe, on second, MP Nisania no no chin itu, Ukitaninsim. Ne chairman Sani Ukita second, ne secretary Sania Ukita chin, no da him for Nina was. That him for Nina was so one. No, you're talking. Okay. Okuta chain. You video ni ano pay. Yes. On the constituency, NDC constituency chairman. Secretary. NDC constituency secretary. Okay. On the crack chain. Okay. You who video nim. Now what by you know? One febu amai hana him for no. We mbeki MP sorry finika mana wa action chain mo kitanisim. Ni chairman action second. Ni secretary action chain. Ahim funi na 2 paramount chiefs with about 30 other chiefs. We na was sorry gwanin. Nyani dan kaminyim de sana NDC MP Richard Jan or Langard. Kaminyim de oya naje today am rob on and baby a tuition who yimpo bukun. We never knew. Na menze enye dana. Machine sina yere pa hotam no. Opede no so de protest ba titaro ho. Msebe na mo mota abana nka so mbon ho mbodin. Nta abana mbon ho mbodin no de na machine na ba magombofu wenyu age ho a. Yenye den na yema okwan na wo so fa wo protest fa ka titaro ho bi. Awo Richard Jan NDC MP ebeje wo common fana mathematical set e de come JHS student impose wo mfonyi bom abani sika ebeje wo common fan e de ko high grader e de wo mfonyi de bom owo MP asabe mesem ko wo dwene ketekete tempo e de abani sika ya da e de wo mfonyi e de bom na abani